katera etekango kyamaani muno n'obusaasi obutagambwa. Buli omu n'akaguza habwaki ebigambo bya Pawulo mwikiriire bino netujja kuhurra leka bitukengese ekikaguzo eki. Pawulo akugamba ati obwire bwange obw'okuruga omu nsi buhikire, obwire bwange obw'okuruga omu nsi buhikire, nyowe nkarwana amasaija, empaka z'okwiruka nzimazire, hati nsigaize kutunga ekondo y'obuhikiriire eyanteekalinizibwe Mukama omutuule musango ninganiza eyalimpa hamu n'abo abateera omutima akugaruka kwe. Pawulo mbaruha ye ya kabiri nahandikira Timoteyo esura ya 4 obukara ka 6 okufika ku 8. Arali nitwena tubaire ntumanya kurungi abaire mutwembaganizo mbaire nimbaza na Meja General Kyagonza otutimisa muno kandi namugamba arali abaireko omuntu wembaganizo kandi kyokurorraho kirungi muno omu bintu byona, omudiini, obwebembezi n'okuba muntu w'abantu. Nabwekyo tuli hano hatali kuganya buganya kwonka baitu tukusiima Ruhanga ebirungi byona twolekere omu bwomeezi bwa Pita. Leka iraka lyaitu, leka iraka lya Kristu, leka iraka lyaitu twena bakwikiriza tuhure ebigambo bino ebikuru bya Yesu Kristu ebyagambire natugamba ninyowe kurumbuka, ninyowe obwomeezi, arikunyikiriza n'obwalifa alyomeera. Pita tutokumurora hati aturugireho baitu ntumanyira kimu ayomire. Kristo aisiwe. Ninyo kuhumbuka, ninyo obwomeezi, arikunyikiriza n'obwalifa alyomeera. Kandi mukwenda obwomeezi arikunyikiriza talifa. Nabwekyo obwomeezi bwa Pita Banura hamyaka ero amana akozire ebintu bingi muno, atwolekera ekyokurorraho kirungi, agumisirize bingi, kandi naitu tube n'ekintu ekiturikumwegeraho. Ajja kwikara naitwe habwokuba ebikorwa bye birungi tutwabyebwe. Kandi twaruga kutunga amakuru ag'obujuna agandi ag'okutwarwa kwa maama wa Father Cosma bwire bwaire nibukyaho tutungira information eyo ku maama wetu amesere. Abantu bano Mukama batoire mbire bw'amahumbuka kandi karorwa akarungi akari kutwoleka okulihira empaka z'okwiruka bo bazimazire. Lekaitu hati tubasabire batundeko obukiriire Mukama yabateekanirize.
reka itwenateraniza amaraka gaitu ntugamba ayi mukama obaye kimure cyahuaho ubaseserekereze omusana gutarara bahumure umbusinge amina ayi mukama obaye kimure cyahuaho ubaseserekereze omusana gutarara bahumure umbusinge amina ayi mukama obaye kimure cyahuaho ubaseserekereze omusana gutarara bahumure umbusinge amina. Kiina lekatwenele. You all rise and you start the holy sacrifice of mass. Umwibara lya isitwe nilya mwana nilya moyo mwikirire. Obusinge bube naimwe. Bagenzi bange twijuke ebibi byaitu nuko twetekanize kutamba kurungi ekyongira kimu. Ninyatura hali ruhanga omusobozi wa byona mu maiso ganyu bagenzi bange ko kunasisire muno ombitekerezo ombigambo ombikorwa nomutakole birungi gunsingire kimu nicyo kwesengereza Mariyo muhirwa ntikirire biro byona abamalayika n'abayikirire bona nanyo bagenzi bange okunsabira ali ruhanga mukama waitu ruhanga omusobozi wa byona tugirire embabazi kandi ateke omboneze obutahwaho.
Ruhanga iwa yaletera mahanga mangi ikisembo tukikiriza twesengerize batisemu eno itwatungire etuletere kwikiriza ebyamazima binu nokukora ebikorwa ebirungi kino ntukusaba ntulaba mu Yesu Kristo mukama wetu omwana wawe arikuwomeera kandi n'alema hamwe na mwoyo mukirire Ruhanga enu ebiro n'ebiro. Amina. Ebigambo ebirugire omu kitabo ky'amagezi omutwe gwa kasatu olukwara lw'okubanza kugarukira halwa mwenda. Omutwe gwa kasatu olukwara lw'okubanza kugarukira halwa mwenda. Emyoyo y'abahikiriire ekwatiriwe emikono ya Ruhanga tibali babonesibwa. Omu maiso g'abadoma balisisana nk'abafiire. Okugenda kwabo kukateekerezibwa nk'okusaalizibwa, kandi kusiga kwabo kukateekerezibwa nk'okwerekera kwabo. Baitu balombusinge habwokuba omukulira kw'abantu n'obu baliba bafubiire nibanirira kimu okutayikwaho olufu habw'okubonabonesibwa okuke balitunga ebirungi bingi. Habw'okuba Ruhanga akabalengesa yabalora nk'oku bamusemeriire, akabalengesa nk'ezaabu eyi bateire omu kyoto, kandi yabayikiriza nk'oku ayikiriza ekihongwa ekyekyonzira ekyokiibwe. Akasumi obu kalihika Ruhanga kugaba empeera abalungi balyangasana omu maiso g'ababi nk'omuuro gwakayakana omu musunga. Balicwera amahanga emisango, balirema abantu, kandi Mukama niwe aliba omukama wabo ebiro byona, ebiro n'ebiro.
abo abanyakumwesiga nibo balyetegereza amanani kandi abamwikiriza balikara na uwe nibamugonza habwokuba abayakomere abagirira embabazi kandi abaganyira. Kino kigambo kya Mukama. Insomeri rugiro makwa marunja garukwera nkuka handikiri Matayo. Tukusoma Matayo omutwe gwa 25 akakara ko kubanza okwika ake13. Omukasi wako obukama bwo mwiguru bulirengesanizibwa n'abaisiki 10 abatwaire etaara zaabo bagenda kulindira kijabura.
Abataano kaba bali badoma kandi bataano bamagezi. Habwokuba abadoma bwe batwaire etaara zaabo batatwale magita g'okuwuliza, baitu abamagezi bakatwala amagita mu cupa mu taara zaabo. Omuswezi bwe yakeereriire okwijja bona batandika kulungiira bakwijagira. Baitu ekiro mu etombi bakahura etokongo bera kigabura izire muturuka aheru mumutangire. Abaisiki bali boona nibo baimukire basemeza etaara zaabo. Abadoma basaba bamagezi bati mutuweho amagita habwokuba etaara zaitu zajja kuraara. Baitu abamagezi babagarukamu bati tigari kuija kutumara iteena hakiri mugende hari abasuubuzi mwegureyo. Obu bakaba bagenzere kugura amagita omuswezi yaija. Aba bakaba betekaniize batwara nawe omunju y'obugenyi n'orwigi lwakingwaho. Hanyuma abaisiki abandi nabo baija nibagamba bati waitu tukingureho. Baitu omuswezi yagarukamu ati mazimako nimbagambira nti timbamanyire nahabweki mwikalege nimurora habwokuba timuri kumanya ekiro n'obwakuba esaaha. Makuru marungi okuli lwakwaitu. Abagonzebwa muno mwebale kwijja omubiri wenu eyokusendekereza mugenzi waitu abangi baitu bamanya nka Koona, abandi bamanya nka Gavana. Tuli hano abokukola ebintu bisatu. Ekyokubanza nkokusabira omwoyo gw'omugenzi ono Peter. Ekyakabiri kuli kuhumuza abafeerwa. Omuzaire w'omugenzi ono Major General Kyaligonza Mataya Bwoli, nyina w'omugenzi Amoti, omufakati, abaana omugenzi bena babu banyanya abooluganda enganjanize nakyo twena abaire bamumanyire na muno nekyo kyokuumuza omubiri gw'omugenzi ono omukiikalo eki ekijja kuteekanirizibwe. Kati omukuumuza abafeerwa nakyo twena kuli hano abaziiki Mukama mukigambo kye n'atuhuumuza. Kuruga mu isomo lyaitu ery'okubanza kuruga mu kitabo eky'amagezi kutusigaho kwe awansa ku bandi bakurora n'okuteekereza nk'okwerekeera kwe baitu kuli kwerekeera ndugumi yangu ali omusinge habwokuba omwoyo gwe gukwatirirwe emikono ya Ruhanga. Kuura mu isomo lino akakaara kandi abo abanyakumwesiga balyetegereza amananu kandi abamuyikiriza baliikala nawe ne bamugonza. Peter Harari
akesiga Mukama ati tumanya nagenda kwetegereza amananu gonyini kwikala na Ruhanga kandi na murora omakula marungi agatulire tuli aruganikyo olwabaisiki 10 abatano amagezi kandi abataano bali badoma nikwevanjire tusoboroire hati akabaho kigabura abaisiki bano bona 10 batwaleta haza zaabu kutangira kigabura abamagezi batwala magita gokwerinza bata badoma tibatwala magita gokwerinza kigabura runo musozi yakerero kwika hati bona bahungira bagwijagira ekiro mwitumba huletoko mkigabura izire mwimuke mumutangire bona baimuka kusembeza etara zaabu abamagezi bakabaina magita gokwerinza kana badoma batayina tibasaba amagezi mutuhe wa magita baga tinarukwijja kutumara mugendo mbasuuzi mwekuureeyo wakabagenze kugura magita kigabura yahika bahuletoko kigabura izire hati mukingureho abamagezi bamutangira kurungi bala badoma kujja kuija bakasangabura tahiriro munju norwigi rukingirweyo oba yesere yabugamba tikimba manyire hati bana basangire betekanize bo bamutangira kurungi mberege nisoma mu evangelii n'webagiye otakabiyamire rega abaisiki bano abamagezi no bano baziwaka abamagezi kandi basene batabwire baisiki barungi bado mukwechumitiriza nyakiro nanyo mu mwezi wetu omukristo harebe yitu ebitasobora kugabwa kita arali aikaire ali mu Kristo hati yasoboraga gendo mbisa akasembera akaruga ibyo mugambe ngumpa arakuwa sakramenti wakoze leki nduwali tungire kuba akwate sakuli ye akagisoma iyo tasomere na mugamba ngumpa arakuhaki Rango ngomezi watu mu Kristo harebe yitu ebitasobora kugabwa kiro kyatane kirukwera akaba hano umuhanda gumusaraba n'abakristo bakigaya hano kandi yahereza n'urubazo mu eklezia wone bamalira ya kigaya kaba ndoli bisani hata mazili kusoma umuhanda gumusaraba tumanya Peter Wanura awere muteraniza w'abantu ekyo nanyo kihulira ugahano bakibazaho awere muteraniza w'abantu awere muntu arugonza ihangalye awere ali muntu arukuleba hara a man of vision awere muntu arugonza enkurakurana tebeke bikumwegeraho biri bingi muno omukata bwomu ojja kusanga bano bambazaho that was a smart man atali smart onula iguru but even smart hamutima abayino mutima nagwo guli smart Peter Wanura nuko abayira atyo especially each day what again fertilizing his spiritual system with the prayer yayeka maga muno ati nyoni kabuye Sunday zimo bere naija nasaba naitwe kabuyo kabuntulo mukyaro nugiye kusanga Wanura ngunda wayizire nasaba naitwe kabarishaho nobona Wanura izire nasaba naitwe ana hanu kiro kya katano ataba umwanda gumusaraba awere hanu murakero bwa Kristo okabayo kimanyisa akamaro bwe watering and fertilizing the spiritual system with prayer na yekamba agumire hari Ruhanga ntekerezeke hamuntu ondi kandi amugwe cyumitiriza kwange nwe Louis omuhikirire wa France. Saint Louis of France used to sign his documents not Louis the ninth king but Louis of Poissy
Someone asked him why. This is the place where he was baptized. I think more of the place where he was baptized than of the cathedral where he was crowned. It is a greater thing to be a child of God than to be the ruler of a kingdom. This last I shall lose at death, but the other will be my passport to an everlasting glory. Louis Omekirire wa France. Akawa Louis Mukama wa mwenda France oku. Nuko yagambira ati. Na njimirizo mu Kristo we. Na programu bine bindi bikangira hano munsi. Kati na Peter wala wele muhebezi waito mulungi ataluzinge fokasi akaikaragumire omudimbiye n'amanya waliyo kandi obumezo bundi obwarugenda kutandika amazire kuluga omunsi muno. He remained focused. N'abantu bengi bakibalizeho muno kandi tubengi tukimanya. The purpose of life is to prepare for the next life. We take this women's wounding, and it is God we are going to meet in the next life. We pray that Peter may meet his God in the next life. Mukama abe naibu. Leka tutulero kake twongere kwegambira akigambo ekitulisibwe. Ninyo kumbuka kandi ninyo obwomezi anyakunyikiriza no bwalifa aliomera kandi omuntu weno omwomezi anyakunyikiriza kalifa na akake. Hallelujah, 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 hallelujah. Tiwa yahumbuye Lazaro akabafire oyikirize okuragaza abazikagayito. Hallelujah, 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 hallelujah. Diwa yahumbuyire abakabafire mutayi wa itono Peter Banura Arari oyikirize okumuha obumezi obutawaho. Hallelujah, 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 hallelujah. Diwa yaragadizo muhura akabazizire ebibi okugenda mu iguru oyikirize okutaya mu iguru mutayi wa itono Peter Banura Arari. Hallelujah, 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 hallelujah. Mtayi wa itono Peter Banura Arari ayabatizibwe kandi yatungisibwa amasakramento oyikirize abaliwo mubakirire no mubakomerwemo. Hallelujah, hallelujah, yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Matayi wa itono Peter Banura Arari ayalisibwa obugenyi obw'okwera obw'omubiri n'essagama yawe oyikirize ayikirizibwa obugenyi bw'omwigulu lyawe. Hallelujah, 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 hallelujah,
naitwe abarukura abo kutwarwa kwa mutari wa itono pitabanura arari bakirize tubuzibwe okuyikiriza no kunihira muko kutulitunga obwomezi obutawaho. Haleluya, haleluya, Ayi Mukama twesengerize ogirire embabazi omuhereza wawe Peter Banura arali aleke kufubirwa abo ebikorwa bye abokuba yagonza agakora ebyosiima okwikiriza ebyamazima kwamuhindwire mu Kristo nuko embabazi zawe zimutungise okuterana na bamalayika. Kino ndikusaba nituraba mu Kristo Mukama waitu. Amina. Leka twikale itwe n'abagonzebwa kaye kano okuhonga tulete ebisembo byaitu kali kakululwaho okwongera kusabira omwoyo gwa mugenzi waitu Peter Banura. Abasomesa abajwaire ekanzu ez'abasomesa kurungi luba kujja kuba ne baraba mu mpolampola ne batusanga mu tenti zaitu na mutwikalire kandi ne bakongeraho okusolooza ebisembe ebi. Habwe namba haliwo ttiimu y'abaana aba Buhimba Model Senior Secondary School badwire uniform ya Bwaguzi Model nibo bakujja kuba ne bakongeraho abasomesa abo. It's time for offertory and only catechists and a few students from Buhaguzi Model SS will help us in the correction of this offertory. Choir twebembere nekizina musabe ekyonzira kyange kandi ekyanyu kisimwe mu maiso ga Ruhanga isiitwe omusobozi wa byona. Mukama ekyo mubarakawe abo kaisana kutama ekimuseerali abo tugasana ogaseekeze yawe lukwera. Ayi Mukama tukwesengerize ebyonzira byaitu bikuumuze kandi obisiime tubikongera okusiima n'okuteekaniriza empeera y'eggulu. Kino kusaba nituraba mu Kristo Mukama waitu. Amina. Mukama abe nainywe. Mwimuke emitima yanyu. Tusiime Mukama Ruhanga waitu. Semereire mali kandi kyobwinganiza kikire kandi kijuna yitwaye Mukama.
kusa habwokuba Kristo bakamwita nk'akataama k'okutwijukya obugenyi bw'okwingura kwa Mukama. N'abaana b'ekyererezi baraba mu kuzaarwa buhyaka mu bwomeezi obutahwaho. Abakristo baraba muri we kukingulirwa ebiikaro by'obukama bw'omu iguru. Habwokuba obu yafiire akatwiha omu maino g'akagingo obu yahumbukaga obwomeezi bwa boona bukahumbuuka. Habweki abantu boona mu nsi habw'okuhumbuka kwa Mukama baijwire omuhimbo mwingi basemeriirwe muno. N'ab'ekikaali ky'omu iguru n'amalayika b'obusobozi nibazina ekizina ky'okukugiza nibagamba obutaleka bati. Kano kakuru muno leka itwenda tutekane kandi tukatekebwa ekitiinisa ekisemeriire. Ayi Mukama oli mwikiriire mali kandi nikihika buli kyangwa kyona okuhaisa habwokuba niwe oyomeza kandi oyeze ebintu byona noraba omwana waawe Yesu Kristo Mukama waitu habw'amaani ga mwoyo mwikiriire kandi toyose okwesoroleza abantu nuko okuruga buturuka izooba okuhika ku izooba batambirege ibara lyawe ekyonzira ekirukwera. Habweki ayi Mukama tukwesengeriize n'obuculeezi oikiriza okweza n'amaani ga mwoyo gwonyini ebisembo bino ebituleetiire kweza ko bifooke mubiri n'esagama y'omwana waawe Mukama waitu Yesu Kristo atulagiire okwijukaga ifubo lino. Omukairirizi ak'ekiro yaheerirweyo we wonyini akakwata omugaati yakusiima yaguha omugisa yagucwamu kandi yaguha abeegesebwa abe n'agamba ati mukwate mulyeho inywena guno nugwo mubiri gwange oguraheebwayo habwanyu.
omulingo lugugumu oba amazire kulya yakwata n'ekikompe nabwe yakusiima kandi akyabegesebwa abe n'agamba ati mukwate munyweho inywena kino ky'ekikompe eky'esagama yange ekiragaana ekyaka kandi ekitagwaho era aseeswa habwanyu nabo abaingi okubaganiza ebibi kino mukikolege okunyijuka. Ifubo lyokwikiriza ntulangira okufa kwawe Mukama kandi ntwatula okumbuka kwawe okuhika obw'olijja. Habwekino ayi Mukama nitukwongera ekyonzira kimwe ky'omiire kandi ekikiriire okusiima nitwijuka n'okubonesebwa kw'omwana waawe gwonyini okwatulugiremu okujunwa n'okukumbuka kwe okw'ekitiinisa n'okutemba kwe omw'iguru kandi twetekaniriza okwijja kwe okwa kabiri. Tukwesengeririze olole ekihongwa ky'abantu baawe kandi oyikirize ekyonzira kiwagondeza okuhuumuza, oyikirize itwe abarukuli y'omubiri n'esagama y'omwana waawe twijule mwoyo mwikiriire we tube mubiri gumu kandi mwoyo gumu omukristo. Ayi Mukama Yesu Kristo iwe yagambira abatumwa bawe oti mbasigira obusinge bwange mbubahayire otarora ebibi byaitu baitu dora okwikiriza kw'abantu bawe kandi kwakwa olukugonza oyikirize kwa obusinge n'okubateeraniza hamwe iwe ayomeera kandi alema ebiro n'ebiro. Amina. Obusinge bwa Mukama bulegenda nnyo obutoosa. Amen.
murole omwana gw'entaama wa Ruhanga narawe anyakwiha ebibi byensi balina omugisa abeeterwa obugenyi bwe. Ayi Mukama tinsemerera okutaaha omwange bwe tugambe ekigambo kimu omwoyo gwange gunaakira. kaire kukutunga omubiri n'essagamu bya Kristo wonyine. Abakatoliki kandi abeteekanize kulungi mwije otunge Kristo. It's time to receive the Holy Communion. And for Catholics who are disposed to receive the body and blood, please proceed and receive Christ himself. Kwaya netwebembera abakulu bakwija kuba nibatwikaho ate sezikwawukana twije tuteeka ine mpolampola tukwija kuba twikwaho. It's time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chambuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312-308-900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody.
When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Noye nditendekero eri kushongora abeji kurungi omwanya gwihorere aha fizi eri kubasika Ibanda University niyo answer. Ekirizibwe aba National Council for Higher Education kandi bine intake eya May ahamwe na August. Nibahereza short course certificates ya Financial Management, Public Administration and Management, diplomas ya Information Technology, Education Primary, degrees ya Mass Communication. Imwe abari kwenda konjera aha bitabo bine postgraduate diplomas na masters nka MBA, Education Planning and Administration, Public Administration nezini nyamwingi. Manya ebyombeko nibirungi, library na computer lab nebyo mulembe kandi hariho na studio ya radio eyokutendeka abanyamakuru. Okumanya biri kukiraho shanje ahari www.ibandauniversity.ac.ug ninga tera esimezi. Ibanda University, hard work for excellence. Amazina ganje ninya Mr. Quality ikurwa mu UNBS. Naija kusyaho obuhabuzi amitindo y'ebintu. Orukwete bekansiza gure ebintu oyine kumanya ebi. Waba no tekipimiso cyawe nari minzani ahamwanya reba ngo akito umwanya oguhami aho muguzi arukurebaje. Ekintu kiretera minzani nari ekipimiso cyarebwaje no kuyeho kubanganisa kokwibwa. Waba no gura amashita ahamatunduro gago reba ngo ahachoma aruhentanso agati y'amashita agaraga kugurwa nagariyo ngakura twa kugurwa. Reba ngo akarukubara amashita gatebwa ahazuro ogumero reba ahachoma abamashita gorkwenda kwetantaruki. Obwaba uriyo buhabuzi ahamtindo y'ebintu natsigarandi Mr. Quality okurwa mu UNBS. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Twakwakira hari King Caesar University itendekero ry'ururengo rwahiyo kandi obwa hatergine chata okutendeka beji bona aharurengo rwa Africa rekuretera mishomo nyamwingi erya rurengo rwa degree aharimu ka medicine and surgery, law, business administration, applied economics, computer forensics, petroleum geoscience nendijo mingi. Twine nendijo mishomo ya diploma in clinical medicine, community health, global business nezindi kosi nyamwingi. Ahari King Caesar University hati no basakoresa index ibiri zonka yo kwa kana ne kwa munana nyense yawe hinduke na munonga wamara kusharaho. Shangari proti 22 King Caesar Road Gaba Kampala ningo teresimu ya noti 200 Rwendi 11 ningo twicirira kibanja chite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka. Rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana, music, amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi. Yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka, Zuku Smart Plus aha mitwaro 16, Zuku Classic aha mitwaro 25, Zuku Premium amtware 3 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Muchara wanji mwami akahoho
wakara rugokwe kukaransonasona ngunyishe na bene iwe. Hey, hati turakozesa sabundi za Wandazi. It is okay, ndebire wanyirira n'abana bataceyagura. Kamba njurire esabuni za Wandazi zirime birungo byo muhendo okuhumuraje no kuhwero kumaraho burwire bwo mubiri okananuka okanyirira. Aba Wandazi beine Wandazi medicated soap nerwaniso bukoko aha mubiri beine Wandazi herbal soap ibyo kweyaguzo rugusyo wacha wewe beine Wandazi baby soap ejineri ndaje mibiri y'abana ejikwata mememe. Aba Wandazi beine Wandazi black soap okuchencho burofko mu mubiri okasigarura bobera. Aba hoteli na guest houses mutwarira abajenyi banyu Wandazi guest soap eina kahoho karungi. Esabuni za Wandazi ziryo mu maduka gono mwihanga omu retail na wholesale zikakakasibwa na UNBS abo byo mutindo. Abariko no mbwinji tere simu noti 383335555 gura hati. Wonders, always wonderful. Kizibu cyananga cya network ati kuri batari ba. Okay reka masanze karahatu kare Leka itwena twemere kandi hanyuma yesarenu bitujya kusaba tusigaye twemerire aho sare ziko yongeraho nizo kusabira ugezi wa itondo twica hanyuma tukujya kutunga umugisa wo kumara icyambiro cya misa. Program iko yongeraho kujya kwa somerwa abo hakiri kecho ndatekane abo isarenu twesengereze ayi mukama uhure sara zaitu kwe birungi bihire mukwesengereza kuno bikunyere cyari bomezi kandi bitungise okusemererwa kwebyo nabyo kino kusaba nituraba omukristo mukama waitu. Amina. Katika twemerire kandi twongere kwesengereza kayekano sara zinokuruno komezi wapita. It's a special moment of prayer
these special prayers of commendation whom we remember in a special way and commend his soul to the living God. nk'uko turikukiriza omwogo okuziika abafu abakristo kubaragirwa kukora twesengereze muno Ruhanga omubiri gwa mutayi waitu ono tukujja kuziika kandi omwoyo gwe aguragire kweterane n'abayikirire omukucwebwa omusango amugire embabazi nokwamazire kumujuna n'okumuganyira amabanja g'ebibi bye amugarukanganize munawe kandi amuta mu mikono y'omuliisa omulungi n'okwasemererwe ebyo byona hamwe n'abayikiye boona n'alwa Mukama atahwaho.
mukonyere inyuma y'ikirire baruhanga mutangire inyuma marayika ba mukama mujokiro moyo gwe twake mu kutoma isaganya kuri aguru muno Kristo yakwesera kujokire kandi abamarayika bafite mu mikono ya Ibrahimu mujokiro moyo gwe mu gutoma isaganya kuri aguru muno ari mukama umwishi w'umure kitangwaho nekereze kitarara kimumurikire mukaruke mu gutoma isoganya kuri aguru muno ayisitwa munyambabazi muno nitwasomo rwa mutari wa itono nitwesigira kimubona baferiro mu Kristo nkoko barihumbuka hakiro rya mpero nitukusima bwirungi nyamwinge rwahiro muheza wawono kitabanura arari obakaba cyari mugomezi buno bufwa nuko tubereka ruwako Burundi bwawe haritwe no kwecyanamo kwabayikiriye mu Kristo ari mukama urize nembabazi yesara zaicho no kwenyigiziguri kunguri bo muheza wawono naito bacyalo munsi tumuzangane gene bigambo yo kwikiriza kuko cyatweno kiriye sorozo mu Kristo tutosobora kuba nayiwe biro byona amna mutayi wa itono kino nitukusaba from Yesu Kristo kama wito amina sigale twemerire okutonga omukisa gwokumala twamira byandisa Mukama abe na inywe namye mitotongo mugisa ogwembaganizo Ruhanga ayabajunire umukumbuka ku mwana we omuwenka yabafora abana be abaho mugisa musemererwe nawe ogu ayabacungwire mwatungo businge biro byona abahe mutunge n'obugwe obutambu wabo amina ogu umabungukire umbatisimu nimwikiriza mube nawe mwikirize mube nawe umbukama bwo mwiguru amina mamukisa kwa Ruhanga umusobozi wa byona isitwe na mwana na moyo mwikirire basirimukeho kandi wikale na inywe hati nebiro byona amina mugende no businge ekitamiro kya misaki hoire haleluya haleluya Ruhanga asimwe haleluya haleluya kwaya ekizina kyokumalira busa awekitweka kimo
Kristo ahaisiwe tugomera mu kwikiriza abagonzebwa kandi abaziki bagenzi bange leka mukaireka tusime Ruhanga ayahaire pita obomezo bulungi kandi yatwikiriza itwena kuba hano kumusabira yatuha nakaira akalungi Ruhanga kamulungi. Omulingo gw'omutano Every journey begins with a strong foundation, from bridges that connect us to power that drives our future, from towers that shape our skyline to railways that carry our stories, from welcoming gateways at Entebbe to the roads that open our protected lands, to the landmarks that define who we are. One name that holds it all together. Built strong, built to last. Built with Hima Cement. And for those hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wanda's today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wanda's, always wonderful. Otaferwa aha Tayari West.
journey begins with a strong foundation. From bridges that connect us to power that drives up. abagonzebwa kumanyira okundi abantu bali kuli hano kukujja kuba nikulwa abebisabandi, but in a special way I cannot but mention a few. Mulego kwembaganiza Eklezia tukongera kutangira nokusiima kandi nokugumya Major General Retired Matayo Kyaligonza aboli tukongera kusabira muno kandi nokugumya abemime mulungi okulira Eklezia nokuza ku